Republic Day mamangda Manipur popular government ama sungsoi soidana laglagani haibi wafam si sapam kunjage sorna MLA na phongto wafam ni atopa amadana mo atubada government chemlakani haibi asa leitre haiba MLA L Susindro na haibini President K Megasam na su Manipur popular government chemlakani haibi thajaba leitre haibini daw matam sida sumaina government semgani na miyam da sum haiba miyam da langtang na hanbagum bagi phahunba mapokpa aduga 2027 dadi Manipur gi assembly election leibani na masigi tanik palakpa aduga BJP gi oina so mathangi 2027 gi government lakada government se makoina su pining bagi oiba leibani na kari fiam da popular government laigadaги lakadaги laoidagi mase adum minister akoigi central government na kari hairakadagi haibagi sarang na fiam se Manipur miyam da makoina sumaina sum pause sing da makoigi thabak thorum sing da function sing da sum haira abanina miyam da kari gumba karadi adum sarang na bagi phima mongkam mayong na hanbasina hojik lurabat laibak ki tampham sida sigi matang se chabra chadabra haibasi achobu wahang amakak oira e tamo kari ada thamini na masi matang now hojik kaya popular government ama semlak loidra happy wafum si masi akogi pakum leitaba pakum zap manar habitat amarum da akogi desert da satpat traveler akogi desert da saraba nungsagi marta adiki laimoi ki laimai diki fugalakpa nungsa ki maisang aduki marakta yamna wana khawrang laba wana saliba mioi yamna khawrang laba mioi dana akhoi gi laimon gi laikum ma bu matamda uwa mayamna question laba akhoi pukri amda fajaraba luraba ising lairadana as masi ising thaladi ai sihingani khaw ai kham kolani na khanba adumba mira saibdo adumba mayam ma chika ga na haiba adugi wafum alomda lakpaduna tawre haidi government si amuk semgani amuk hai amadagi semakani habi thajab si leiti amuk hai sigi wafam si aikoi khanaduna lakpasi sahi ama pura pharkadore adana hajik lakada mathangi thagi February tarong didi sahi ama phadini adudagi di assembly dissolve tawtuni aduga madudagi di adum tambangam daba mong amada adum lekhaduni adana mayamna adum haina riba Jammu and Kashmir gi sahi ahum hen sangthakiba adu election kind pangthok khitaba adum gi makhal gi kan present rule adu emergency gi adum ba anova atop tongan saglona ma adu lakadra habi wa hundu adu su neba akhon khanar sun la ije adna hoji ngasi ngarang khara hawal kan da aten ba matam ski manung da amuk aikho gi media mayam gi nak tumungai oge press ta ju atumungai lengaksi amuk semlani semlak ya wi thajabal lere haidana amuk tongan source sing gi pinar pa paw sing da aikoi miam da su kare hani samam na base padana pohale habita including myself isamo phobata saka se amuk sem gidra haina sum khala pisa sem do mandre da haina khoi si adum khalaga mu ler madagi amuk media mayam sina kari sina amuk tongan source sing pandana phongdok nar padagi di amuk kare ne leng se semani adagi eke misrana su kano da cookie jo makoi ki kangbu sing da CSO sing da hairame adagi kano sing da hairame haidna se ano government sema kumatamda na koina support to kholo na haire na ngarang ka pau yauna phi mayam do adudagi di mayam si akoi jamu ano bolengak si sema da ne popular government ha si amuk la adana ne amuk thajan ba jo amuk pi halle ado ngarang si amuk smaidana hairiba akoi speaker oiriba akhoi kenona secretary athu matam manta popular government semakane habiki thajab si leitri and hairsi asina de mahaki chu tongan ba source khar sumso chano ler mane aikoina sumpana ribada ma kenoda anoba akhoi lengak si lakpa matam da chief minister oiba ya hena akoin khanari ba mioi kharagi maming se panar ko matam da mayam panari si sum haijaki nam kumar se security sector but yauri bani adagi thongju kendra ki MLA TH Biswajit yauri bani adagi hanagi chief minister N Biren su palli bani adagi smaina atopa ama ni su adum pandabti nate panadabti se TH radi samjo adum panari bani smaina lairiba mayam sige marks reista
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯣꯕꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ RSSꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯅꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯣꯕꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ TH ꯁꯩꯇꯕ꯭ꯔꯇ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ MLA ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯁꯣꯔꯁꯁꯨ ꯋꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯣꯔꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯨꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ aduna aikoi popular government de lahan bati pami adubu popular government tu semudaba legislator mayam se makoi punsilaga thorang da lei semna ba thorang da lei hargasu makoi da chap chaba wafam amata center na khangalaktab lei banina sigi kano sta ports da ne aikoi ju gyan ta te hainingai leki haitare adu amorom nga sagi congress ki manipur pradesh congress committee ki president oiba km kesandra na haiba Manipur da hujik laibse pura constitutional crisis amani constitution ki position mayam ama loina violate tawre har center na violate tawraga thammabani na aduna seisa anoba lenga ama semakani habi thajabsu leite aduna semlak lesu kaimta kanaroi aduna leidiba assembly se dissolve tawre harga fresh mandate fresh election tawna tawbani kana phagani ana hariba ma ki wafam siju adumai chap mane afaba kare hani ma su ground do mana thajabagi ma amsung ma ki party ki keno na mayamdra ma khoi se thajaba khangjaba adumba pot lebana maram oiraga phongdor pane na ai lo haininge ba ana ba fium stage da lenga se semwe da semoi drai se hai ba ngamdre hai tare adugu keno na amuksu kari ma khoi na phangi ba source sing kamai to nu khangde ba BJP ki MLA sing sina amana mu hai semok do man de hai amana kano ki republic day mamang da semok pa ya na among MLA ke bana mo habi wa phonsu among yauri adu di karamba kamai to na kana kar hairi no karama source no habs akoi haibang amdra and swide akoi ju pura confusion da le habi tai na kuma